Emwe kuma kaunti namba 12 ni kaunti ya Meru kukwata ogeni mutegeri wa Nteto cia Meru TV Interaction thire wetete na mbere negukenera mibango yetu na nkuruki kututegera uri twithira tugitegagera ura kwa ntinda ndene icigo bunge bioto wadi ntura kaunti ya Meru na Kenya kaunti cionthe cia nthiguru ya Kenya na nyumene tukithira tukiumagara ome ya nthiguru ya Kenya tuone ura kwa ntinda na buko ni nyuma na Rais William Ruto kurikia gukinya ndene ya nthiguru ya Ethiopia kire mushemanio jwa AU na nkuruki kubangania kire kithorano gia gutigira rais kana Raila Odinga na kujokia giteke mukariri gite wa AU. Jaja na jangeta mengi jari ndani ya Nteto cietu cia Meru TV utuko oni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi twambie na manto zegiro kwathira kwa gitinda Ntereshe Gembe ni aria waziri urorongamirite manto zegie miunda ndene ya kaunti ya Meru urejikene takathono na cionere anto aceke mono ntukwe na arua na bobo ni nyuma yawe kugirwa mbu na kuringirwa etuma ni akari Ntereshe Gembe ndene ya tauni ya Maua kagite na kana waziri uzo akwaraia na kurita ntomiri yawe na bobo ni nyuma ya kurikia gutumwa ni governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kumutuma nterizi nikendaga kujira mambura jawaki bwathoko enjeru iria ikwerekana iria kwa gukurukira kana rungu ro mujumbe wa Ntereshe Gembe South orojikena ta John Paul Mwirigi na thoko iria ikwerekana ne akinande ne gatumira nkurukia shilingi milioni 200 akiaria waziri ekathono naonakanire akinirwa na kuringirwa gituma ni akaribaraba ukarekera mushamane zezo na nyumene are mwakinya gweta na mbere na rwaria rwawe mborethi wapa na gukare ndene ya Nterizi na gutubanganiria ripoti ethingatirite. Waziri umwe wa Meru County urojikeja wasiri kathono wa miunda ndene ya Meru County urokurungamirite Kawira Mwangaza ndene kiathono kire kuthithitwe ndene ya Maua Town thokone na rikiti kugirwa na kuringirwa gituma na kwirwa kare nthiguru na nkuruki kinya gwato Meru Kiburu omba kwariria antu baba bokari na muthuro natwe ya county kwa munda yoreo ya na konanya ya wakadoko ya rea atometo kwa nesa sipiwe kile nini kiathone giki kiria gikuthithikite thokone ira ijikene ya marigiti Maua aria mubunge wa Rutero John Paul Mwirigi awikinyitie nikenda kareta contractor wa kwambiria gwaka thoko ira yeranirine William Samoei Ruto igiteneriria ari Maua thoko ira gatumira nkuruki ya milioni 290. Na baada ya wiki mbili hii kazi sasa inaanza rasmi ili tuweze kuyaondoa yale watu wamekuwa wakiyasema ya kwamba rais husema lakini hatekelezi. Leo hii tumekuja kuhakikisha ya kwamba yale ambayo rais anatuambia yanatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leke tumbidire tukibwira John Paul ngwene umbite kwenda bwenekera ndio kuhakikisha tugomba kwenda tukibenefit na maendeleo. Ndio tukiongeza pande za ndio inge ruare tutira kujita na becha milioni maendeleo kenda na ikoleka na tureja ro tuerere bibe tu bakamba kwenda bena toaya na bakamba kwenda bakiendelea ndio na ruare tugomba kwenda tukihakikishirwa au nyume mwaka yumwe na mieri 6 ngwe kamba kwenda kuthira na wanabiashara bakamba kwenda bakine kairwa thoko kwamba kwenda bena thoko rutira gwecio na yakaba kwenda ni tuomere kwenda tukiwa mbecha milioni 56 cio akathoko na ro athiru na hiyo to final stage ya kwamba kwenda tukithiria thoko ira ya mbecha milioni 56 na kiroki yora DCC amba kwenda President William na umire kwenda eto wa
eto wa sub county yire na toma kwithira tukiwa mawa sub county na twaewa akancho sub county na kia sub county ucio yire president no mete kwithira to mbecha cia kuomba kwithira twiciaka atu wambecha milioni 50 cia waka sub county headquarters na mawa au na to etembecha ingi milioni 27 cia kuomba kwithira tukithiria sub county headquarters ira twithio wa Aurora Public Works na ki nakachia tu chume kwithia kiona ngwe ki murandi yu mwaka yumo na mieri 6 ingwethikia antu betu bakomba kwithia batukumite kuboya Bwana Yesu asifiwe tumbe kwithia tukirita ngwe au kuboya ikenda mba kwithia twarakichira project na kenda yumba kwithia karika atongerie bakeria umwe ni barikitie kuga antu ba mawa ni babati kwewa ngugi cia njara na nikende makomba kuona gintu gya kwirumira. Kuna timu ya mheshimiwa ambao utakuwa unaiona hapa. Namba ya pili, hapa kuna wafanyikazi wazuri sana. Hapo ina engineer na timu mero na kuibwa kwena anto paumete kwenda bageto mena waka baya wengoe anto aliko kwena nyaki na mama bao bango ya mkono kinyawa katulumiwa baya wengoe anto aliko tokwana na kwena vijana bao bao waka na kolina kabiro sawa sawa baya wengoe anto aliko kwena nyando wa supply oe baya wengoe anto aliko kwena nyaki na mama bao angima injea na ilio baya wengoe anto aliko Tejana tuenda ilia Katolito aibu tuokera nongo ko inambi inaera sana na ntupa project ira tumbite kwita turenderi tukorware ni mheshimiwa John Paul through our president kwamba soko ni ya ukweli na itaanza kasi na dhairapa kuweka ambiriria toya ni nafasi materials ya turwa kauto katurwa na intobira binge bionde bikwendekana na tukethera tukiro ya na ntubaba ite kureta thoko hii hao wageni wetu wanakuja tuwape heshima na Mungu atatubariki. Sisi tumetoka pale kwa DCC kwa mkutano na tumehakikisha kwamba pesa zile Ruto aliahidi kutoa kwa sababu ya kujenga soko yetu zimefika. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku Mayamirigoni ya Igembe mawa nkatho cia mwanya murithi wa baku mantere chegembe nonto bwa riboti yo kongera ku twerekere monka ntere che centro imenti ni aranyuma yabo kwithira bagiti nyuma kirema ntojegie witi na mbere akariba ntere che charia ni bedrite bagishumiria na gweka muchemanio jo gutigira ne bagwitia witi na mbere na kuruki miradi ntere hizi kumakiri thirikari ya county ya Meru iretongeretwo ni governor Kawira Mwangaza abakiaria kire muchemanio jojo akariba kana kariba babacharia ne bogite monkera nandi gute witi na mbere no puri kubedrite bagikujira kumakiri thirikari ya county ya Meru ni arana ndibo gitabo batithro bakiria ogoti monkera kagita na karema tata ja kedrwa ja kithikiro mwandiki wetu antoto Patrick Wastela kumanteriu na ripoti za njira intariru nyuma ya gwetera umwiti na mbere kuma kithirikari ya kaunti ya Meru gugatwika ima uguku akariba charie ne bethirite bagikara nthiguru na kwaria kimwe na gutegera mantu jara jethirite jagitwika njukie gutunteriji twika mwaka jwa 3 nyongamana na itukwenda kumenya atiri charie ki igaka kwatea bone bethirite bakiuga gikaro giki gia charia nikio gikaro kinene kiri wandi ya Mwanganthia na kuna rio jo gutigi ntu bethirite bakiona kumania na thirikari ya kaunti ya Meru diwa leto wira orende utatekaniria bio utagwitwe kero kaburo utagwandrene engineer o amwe na jangi kathumba jara bethirite bakigweta na o amwe na jangi kathumba jara bethirite bakigweta na bakuria thirikari ya kaunti ya Meru ithire ikibathikiria so baadhi tukwenda tuithiro market ikoro drainage ethi ikoro kabros na ibwa ntu mata orende itwei speaker wa banda assembly ko no aretere no na mata na ijadimi mungu abongeretie mambo jau mungu abongeretie mambo jau mungu abongeretie mesa hiyo ugeni ni ayu charia kwenda gachoka
aria nandi bethirite bakinyuira kamwana munyina kuga guti ugoti bukethira bukiri wa mwanka riria mantu jara bakumwana munyina kuga guti ugoti bukethira bukiri wa mwanka riria mantu jara bakwenda jantere iji jethire jakiujurua niyo korongama ya muya chalo chalia kuwa kuuma na arwa wote usuru to batu kuendelea koya mwanka na arwa ambelie narodi bora mwerwa imwenzangu hodi gakwalia kuuma na arwa ile towa otioka ere iwo gwetekereria u kwa waito na ngere akieto o ni bethirite bakiuria aritithia bagoti ntereji bethira bagikunja mburi na ndwara na kuumirie na karia batua gato gwetekane ya kanywa kamwe kuma na arua mwanka tothikirwe gute ciringi eto tugaita turenga no gotine eugateu taro ndagete ole kenene mona na tutokwenda kuwa mtu kijale gukana uriko ando bara bekete ngwe yero wala bakonde into byao aria nabo arithia baba bogoti bethirite bakiririkira rwajo kaguru na kuumiria rimwe akuma ntere ciacharia guku ni wandia mwangambia gicigo mbunge ge Centralment ngikunyiria ntotori yitwa ni Patrick Wastela. Tukita nambere tuchokere munkantere che gembe nere muchijumo kumantere che kilera linjokani batigine kimako hamwe na kiriro na bobo ni kumania na gikuke mwana wao ureo kumenyekana ta Kelvin Muriara uria bakuganeka uragini mabithaba NPR abanterizi barabethagerwa bagikaria ng'ombe na gweka ukaria bwandethia ni aria muchijujo na ndi barombete kioto kwithira gikionekana na nkuruki uma boithira bukiumira bukumenya no wengwa wethirwe akiuraga mutana wao urogo mnyakana ta Kelvin Muriara akiaria nawe OCPD wa Ntere Chelare Gerard Marondo na ugete gute ripoti no iri kubethire tabakigwata ya muntu kuragwa ni mabithaba NPR ende ripoti ira bari nayo ni ya muntu uria uragi ne mwingi kana ire tikana gichonko mob justice ngorokio OCPD hodo na ugete ochonkoni ni boteta nambere na kuthithwa nikenda kumenya ikikukia mtozo na atakethero ikiumira mukiri wankonja komandere che gembe nore na report yete na njira entarero ono wa iwararia nyembera mami ntomera inyemane na inyenga motome Nekirero kina muciari wa muthako umwe rietwa Kelvin Muriera ura wororo na njira yo nyuma bakiwende monkathai ni bakumea kinya anto baboroere mwana uyu bakiwa bamwe ni ba NPR na ende nekirero batina kyo kirenjeje ono kono ororwe otugo bwa mande rugere ndaroga Petete ngwene ndari interwazimo yento deida to anusu ndaro kebe nao ni muna ende no nde trebonge nde nama ende na bayara bo garingere ni mami simonye yo mpende sivitare no ntanya mpende sivitare ntetia no rende ninde yonde mwezera no rende ndezere baba KPR anjerane bagezeka bakaua bakoro inyonge atamangi sio mwere yuonze oinde ira ndagere nyaweta onya baraba ngare bori sege ya oinda nare nyabe ya bankure ndare mwenyi weta no ko ka pati cha wakerwa ne yete na ti yete mantu yo ko ye ro tebi bamwete abi bamwete ketheli tebi bamuritere musio muntu baita bamutendera na ugithakene baro mutunura muje bamutunura bari antu bathatu lakini baro uturana ugithakene baire antu 10 na bamuchambulia bamorwa utibi Kevin na gwire na gwire bara bonde bamorwere agithira wondareka we atuko ndare mitene ntaise kinya karara ndimo yoni leo ankoro otuko nakokero spindi wala Gerard Marando wena wetote ripoti yo mbeza kwethire kiringwa ya kwerwate kwe mtu woro ini NPR ende ripoti ilerio ne kwethira Kelvin nororo ni mob suspect anapatikana ameuliwa anasema mob injustice utasema ni NPR we cannot say that watu wako pale kwa ile surrounding watasema alipigwa na watu unaona on suspicion that he was a stock theft thief si ni kweli hivyo tu lakini sisi hatuwezi kuchukulia ile information kwamba ni kweli mpaka hiyo subjected to further sasa kama ituko na reporter Meru TV kumakelera lenjo kegembe north beta mukiri onkonja
Tucokere ndene ya gicigo bunge kia North Mendi kiri ripoti ya MC Mwitonga ni aria akari bantere cia mwirene ne bachumirite na muthuro jo munene na bobo nyuma ya bokwithira bakithangi kuni barabara ireri nterezi kuringana na akari baba na ndire bachumirite bari bongwa na kwambiria kwithondekera barabara izi bari bongwa bakiarika gitana kuthondeka barabara izi akari baba ne bogete ati thirikari ya county ya Meru gukurukira gavana Kawira Mwangaza na kinya MCA wa nterezi ne bethirite bakibatezaniria na nikino ndi akari bogete bakethirwa bakishitaniria na kuthondeka barabara izi ya ntereche mwirine bari bongwa. MC Mwitonga nori na roko nororo akari wa mwirine ne bombite kwithirwo baumirite na muthuro jo munene ne aria bakuga kuna thoko ne akoromone barabara yetu ina miaka githumba ne tejanirwe na yoriria buru mwaka ne rakinyire gita kiana nde igikaro kiamba ne bakejochwa mutujwa waja kuruba kuna marigo waja ujo peringiro angeta muro jojo patunywa marigo patunywa thimo patunywa mbea ciao kutena thiri ndene ntureji yetu barabara mwakuru atombanyete mwakuru akinye mtu mwe atomba kumatukira barabara ne yake ya kumakua atena kumatukira ntu mitaro irai barabara neje ite mwakanya kemarito mbeta wa Sam Kamze na naro katuna kuithikira kana kuthura tuya kariba mwirene akariba nture mwirene na koje tugwatanirite nontu barabara eze kemajau barabara eze tukumetetere gita muno nontu barabara eze ojo waigwa bangi bakiuga barabara eze barabara tumeka muno nontu twena skuru chetwaza ana betu ibeja ira skuru eze ibeja ira barabara neze na barabara oezi noyo eta gakoromone market so ondringiromba MCA Dan nontu twakuthurire mutongere wetu Dan na no MCA wetu ntukwena arua inkoromba uturikane barabara eze kemajau na rionthe na nchoke mbere gavana Kawira Mwangaza nontu oi wa munene odan na nchoke mbere gavana Kawira Mwangaza nontu oi wa munene odan tafadhali turikane barabara eze gango sokia nkatho ire Meru TV barabara eze ana arua nikenda bona uria community ya mwirene ikoiritira ngugi yongwa batwitwa athurire mukotira ngugi yongwa batwitwa athurire mukoronia ari emungurario arere ndegoro yejete na security babara yejete na security nontu kethera ekoroiba kugwatwa kiainya yejete na security nontu kethera ekoroiba kugwatwa kiainya ethera ekoroba kama haugete ati ng'ombe kana ndeithie cireta cikaiwa ndene cigo bunge haugete ati ng'ombe kana ndeithie cireta cikaiwa ndene cigo bunge bingi na nyumene cikareto ndene gicigo bunge gya Tigania East ama wizi wa mifugo. Jihadhari sana kwa kuwa bado tuna wasaka hata wale ambao wanahacha hizo ng'ombe ama hao mifugo wakati wanapokabidhiwa na maafisa wa polisi. Tunawapea honyo kuwa tuko katika kuwafuata na kuwashika na kuwafikisha mbele ya mahakama wakaweze kupata haki yao. Ariti yake tuone kia polisi kemiginduri ara kuri na ng'ombe ili kurikana ni chawamba na mwena tukumenyeka kiromba rombike kwithira tete ndithi chiawe kumba kathikinye tuone kia polisi kemiginduri kenda kumba kwithira etambua ndithi ongea juu ya ng'ombe ambazo zimepatikana katika station area ya Mkinduli ambazo hazijatambuliwa na yeyote na wahomba wenye wamepoteza ng'ombe katika area ya Mkinduli, Mulika ama eneo zingine ambazo zinatukaribia wakuje waweze kuona na kuweza kuzitambua. Nikiripoti na Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia kwa Virenja. Kongera kuna ate gikundi kimwe gya kuruba mu mauko mantereche igembe ne bashumirite na koria gavana Kawira Mwangaza gutigira nako bariongira nterizi nikiraba kuga monkera nande ne bakuthangia kamono kire motorera na ngoroki kuga ati anabao kana tojojo to tutikona basari kinyunyuma ya gavana Kawira Mwangaza kurikina kurionga ntereche igembe na kutambia imwe cha basari cha county nterizi bakiaria na medha nteto ya Meru TV kuruba ne bogete nkuruki na thina ya mpara inene nterizi nyuma ya imera na miunda kwethirwa ikinyangwo ni njogu ira cithirito cikibaumira nterizi mukiri wa Nkonja nori na ripoti hizi.
nie kuruba mauma batongoretwe ni mukaririete wonwe kanja ntomukaria rira baumirete na kuwa kuma kawira mwangaza rethira kiliunga ntere sembe atomba kwethira kiliungira ekurupia maumau na endi nibwe ya kwamba kwethira kia na kuthikiria thina ira bari nacio ndekawira yawo twende ya yekwai mwachamunyo kae aleko lakini mbachachi ya chukuri kwerwa na itani kawira na aleko yaleko nimbi wa kelele kendo kara kuyana kawira atotethia yande batu antune na tibia turona duwe rie kawira okero rongo kakumi urona ngakoro kobe burana na ande tote kwando kachwa batu kawiro atomanda renge eyo lare ito kawire to lele janga koruisi yetu na bwe yote liongere to kweleza thina cietu uri live oge to kiona na metho kwa metho bia korea bonda boeta kauna na leso nonto batena biraba koroma ibe iberu ekia mke koroi kia oburu bo ase to yoyo nde kodira no te bia korea to nanjo nisire ya na twena nkabane to gori nonto tu to korero ninjo na kwa tuwe kana beto bate kuthoma nonto bakorewa nimpara ukolyokera ninjo ikuria miundetu njo ile kuria miundete nacio msie kana mpi bate kuria ori wende ne bawete muno mantu kinya yakonie mbasare kia yoyo bo barabara yawa ne bawete bo ne bombete kwethira bakeitwa nonto ni ana bakaiba imbasare nteriu na riu ende muno bakimeneri kinya MCA wancherei Santunene bona bya goita busy le njaga mbasare ile ni ana mwanja barirwe to gore ubange bore ninge twibakawera tuwe twibakawera tukenda tuya mbasare mwanja tukona na u bayuketu abaitonga tutorenke otebito kwethia atia otebito kuona ende ana beto bakathoma sari mbasare nayo china thina tunene tutona mbasare nikatukuria nikona na bobo akarire atia kenda gutwika na ituraya wa mbasare twende gutwika na ana batale bakwe wa mbasare na tani thina kariere kitu kawira yo twelete bibio de mbasare ciana beto ciurano atomana renge emucie o wa ndunene na itire mbasare ciana beto batona ambasari kuma mbungeni atasoka kuno tuona uturi no katuri ya tumwetere thai batue ana beto bantunene utembasari ire skuru takore skuru ya ana 10 kana yezo ana kore ya ana 5 na batu ro tere ro antunene utekinya mbesa isitete mbasari tutona kinyemwe onto skuru ele njoke ni ana batale ba imbasari ana mwanja na onto kinya na kilera ana utere mbasari ba ai na batu ntunene nene kweta kinya kaweta na nyuma imbesi yokara iko ayo nakeminyana na imbesa cia thirikari to bati kuewa mbesa ana mbachare utechio kawiro uto o ana ba minya kulika chukuru abatu ntunene re kato akolokero imundo kari wato te kwanda morungu atethia torure kabochio mwa ite ndente chabani kinya kamochia duronge mono mokonge tatia kwa oro kene ka totae o mande katangata woni ara mande le ambe bokokwa nuare biyambe mokokwa nare mwararoma mwararoma biu aroma mochamani ka kanji mokokwa ne bya kundala mubaka woni mubaka ambe tamboko kurenge otibya ko anenkera ni ita tondo ya ntundene no nenkera ntundene wiyo wawiro anenka no ko abanenkera Keri Potra Mero TV kumembe beta mbokiri onkonja Motegere ya Mero TV narua egukuri ntuko ya gukungwira kameme ajandegorone na gichonko itawa World Radio Day andiki nteto aja kathetune kamo mero ni bethera bagishumire na wirubu nene na gukungwira ntuku izi arabetere imwe kwa imwe ndene ya chukuru ya Meru National Polytechnic na gweta na mbere na kuanda mitintereze irinjira imwe gukungwira ntuku ya kameme na nkroki kwethirwa bakimenyera rera tuthiurukite ozo ni ugwatinda nteriyo narua iri ntuku ya kameme nthigurune andiki banteto ni bombete kwithirwo baciumiritie aria bagutongeretue ni munene wao jae bwana Karaja na bomba kwithirwa bagita kwanda kinya miti ndene ya Meru Polytechnic. Karaja akiaria augite jauju
Asanti sana. Kwa majina ni Karanja Jackson na mimi ni mratibu wa Baraza la Wanahabari Media Council of Kenya. Na hivi leo tumekuwa na nafasi ya kusherekea siku ya World Radio Day chini ya mada ya Radio and Climate Change, yani radio na tabia nchi. Tumekuwa na nafasi ya kuongea na washikadau tofauti ya jinsi vipi radio na vituo vyetu vya habari vinafaa vitumike katika kuzingatia na kuelimisha jamii kuhusu maneno ya kuhifadhi mazingira na pia jinsi vipi sisi kama jamii tunafaa tuje pamoja kuaddress maneno ya climate change. Siku hii ni siku ya maana sana, kwa maana tukiangalia jinsi radio na hata mifumo tofauti vya habari vinatumika katika kuelimisha jamii, kuwapa mafunzo ya jinsi vipi tunafaa tuje pamoja kuzingatia maneno ya kuhifadhi mazingira na tabia nchi. Kwa sasa tuko hapa Meru National Polytechnic ambapo tutakuwa na nafasi ya kupanda miti ikiwa ni njia mojawapo ya Hayo ni redio na mazingira inatupatia changamoto mno haswa sisi kama wanahabari ya jinsi ya kuyaacha maneno ambayo bila shaka hayawasaidii jamii na kurejelea katika masuala muhimu kama mazingira, haswa katika vikundi vyetu kule redioni. Hata wakati tafuta habari zetu kule nyajani, tunajua ni kipi haswa tunachokizungumzia ili kusaidia vita hizi dhidi ya masuala ya tabia nchi. Na ni shukuru Baraza la Wanahabari MCK kwa sababu ya kuwa na nafasi na sisi na kutupatia hiyo changamoto, na naamini ya kwamba leo ama baada ya leo mimi pamoja na naamini wenzangu tutakuwa na taswira mpya kabisa ya jinsi ya kuboresha mazingira yetu, kuwasaidia jamii yetu na kuwa na wachanganuzi tofauti ambao watasaidia wale wenzetu ambao wanatutegemea kule redioni katika vita hizi za masuala ya mazingira. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Mutindo wa Jwakangangi Northimenti Meru TV. Ongera ku mutegeri wa Meru TV ni ate nyuma ya kambuni ya kuthithia uthuji na uchonko ni Rise Kenneth